يا الله 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 سبحان الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 الله سبحان الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله Allah'ını atıp ulan men sözümnü başlayman Şuğar tınlay Allah'a yaxşı yollar yorayman Şu haligi zamanla adamlar bozulalar Ne çakı ne aytsana bir zatta anlamaylar Arakı da içilir papirusta tartalar Esirip soma bolup son töşekte yatalar Hali olar yoklaylar arı düşlerde görüp Ahıra uyanalar karanlı yerde durup Şolar hali yürüyler kayda da zina etip Olar da uyanacak etkenine tövbe etip Bir abid kişi bolgan ibadet ete turgan Şu kişide her güller namazga çığa bolgan Yurtnu içinde şonna bir yaman gatun bolgan Şonna şokalan bolan sayak aylanıp turgan Bu gatın garap şonna şu kişini çakırgan Bir hillada oylaşıp bu kişini aldatgan Çakırganna ol gelgen, bunu oyuna girgen Bu katın çabıp barıp, eşiklenip gitken Harakı şonna salıp, geççi yaşını da alıp Dağı da şulay aytkan, ol katın boğar bağıp Ya da zina etirsin, ya da yaş öldürürsün Ya da harakı içip sen öyüne getirsin Sen çıkmağa karasan men halka gıçırarman Men öyüme girgen dep halka kovun salarman Şu kişi de oylaştı zinada ulluğuna Şu yaşını da öldürsem şu da başıma bala Harakını da içsem şu dadır ulluğuna Tek barısından şunna harakı gitçi guna Şu şolayda oylaşıp içkini gitçi görgen Harakını da içip yaxşı kuyda esirgen Şu uyda katın bolan zina işlerde etken Şu yaşını da öldürüp ullu günah iş etken Şu kişi şunu yünde günah işlerde etti Şolaylık bolan bu da kafirlikke de girdi Ayavlu din kardeşler karağız yaxşıylaşıp Koysağız yaxşı bolur içkini sevsin taşlap İçkini de koyuğuz namazlarda kılığız Hakkılığızını cıyıp ahır gününü oylağız Allah'ım sen tevfik ver yaman yoldan gitmege Namaz, zakat, oraza şulanı yürütmege Şulanı yazgallardan şunu okuygallardan Şuğar tınlaygallardan rahmatın köp geç Allah Şuğar tınlaygallardan ya da söyüp tınlaygan Allah'ım etmedi et cennette yolu ağan Ya Allahu ya Allah Ya Allahu ya Allah Ya Allahu ya Allah Ya Allah subhanallah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah Muhammed Resulullah Allahümme
صل وسلم وبارك عليه. Спасибо большое. И сейчас для вручения грамоты на сцену приглашается заместитель муфтия Москвы Аказиев Рашид. Рашид Хазрат. Да, вы. Прошу прощения, грамота ведь вручается кому-то, видимо, да? Арслан Хазрат. Хазрат, бей. Арслан, от имени Духовного управления мусульман Москвы, от имени Духовного управления Российской Федерации хотим поблагодарить Кумуклар, организацию Кумуклар в твоем лице и всех, кто собрался сегодня, всех кумыков, которые пришли поддержать этот первый вечер. Кумыки – это один из основных тюркских народов России, наряду с татарами, башкирами, нагайцами. Есть еще карачаевцы, балкарцы, но они пока в шатре себя никак не проявили. Мы надеемся, что на следующий год будет и их вечер. Спасибо. Друзья, мы уже посмотрели несколько видеороликов, и сейчас просмотрим еще один. Он посвящен кумыкам. Не о роли где-либо, а просто о нас, о кумыках, о том, как мы живем и где нас можно найти. Внимание на экран. Московская кумык